Muthia Bishop JJ Gitahi ni acokereirie mawira-ini make ma kuhunjia na akagia hinya kuona ni arakoretwo akigerera ihinda iritu kuma mami wao ahuruka. JJ no ria tatigaga kuga ni wega ni uria andu mamunyitiriire na njira nene kwambiriria arata ake, aini na arumiriri ake, riu akiuga maundu mothe me sawa kuri ye na family yake na no arathie na mbere oro wega biu. Thiini wa gakiripu gaka karia karatrendi mwena wa TikTok gikaro na Waithaka Kinyua channel-ini ya Thombe TV, JJ ni atariirie niki gitumaga auge Njangiri cia Nairobi ni cioi gukabana. Njangiri cire sikabanaga that's very true no ni cikire gukora atiriri ni iracayanira still tondu hagiro Njangiri gikabe mundrume no still kabe ona kihoto kia muhiki uyu umaho biona kioneka insurance tondu Njangiri itigikorwo ati ciothe ni cia sex imwe niguo korwo ni female na male kugu no cirorane. JJ aigete ni ma Njangiri cia Nairobi ni cikabanaga akiheana scenario ya mundurume gukwira rumu na kugo in this case ya tawete hanini we have this many killings cia Airbnb when the female gender irahutiri korageire kinya demonstration wabere I condemn the killing. It's very bad to kill our sisters. It's very bad to kill our daughters, to slaughter them. And it's very bad our sons, todo no ragani, not our sons. Ni urumuna our sons, kugia na mind detail. But let me tell you, the cake to na maudu mwana. Arume aria mora gitu na Nairobi, otuku. Kodungo, okahoro mushere, okasoko kaikiraka. Ekaicha moto iguru, ekaicha karabati iguru, wakoro kirete. Okaigire rojohi, na urahetwa dawa hadu. Arume aria makwirire rumu adungitwo mucere na ni areka underlying problem agacoka kaigiro choya na viagra batuka ni dawa aranyire makiria no ni kuhihinywo ni guitwo magacoka makagoga he died in the line of duty. He died in the line of duty. Wamba tu tari mundu tani ingekuwa in such a scenario my son who is now 24 ndagetekera bicha icio ndagetekera DCI my investigative case ya iteko kwira rumu kwa bere family kwa bakukaba kanitho kwa bakukaba at the same time ona bare ya muhikicho tu manake niko bakukafa kugu kisi cia rume goes uninvestigated, goes unspoken, but killings are going on, men are dying, but issues comes only when we touch when our muhiki when our female. Kuringana na JJ hari bata andu magikabana makahotaga kurumirira kihoto kia uria ungi. JJ ni umwe wa ahunjia aria mari rumiriri munene nenda-ini ciothe cia ukinyaniria kuma Facebook, TikTok, YouTube na kungi kuonania ari mataro mega muno kuri mbeu njithi na andu makiri othe. Nowe ningi CEO wa Githima TV kuria arehaga tabarira hari na Beti wa Macharia ya gutara andu. Ningi ni arega kuruguria show ya uria JJ kuria ungikorwo na kiuria oro giothe kiragutheinia na ukorwo kimuria. Tucemani ma next video ni njitagwo Triple M Favored, ririkana go subscribe okorwo ndukiri uragi subscribe.